وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kita niyo amuin waktu na to ini murah-murahan ya nakamukatan ini lukan niyo pakanya na yari na yung guru mulia amuin di kato patumtum waktu ini nak magpalukay itukbal ko siya katutan yung katantan bayro nagwaing dakan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman fal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami kamauma asansing kamu hakabiyaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu amin sa barang abutan sin suara ini. Lagi-lagi na masih kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Habunga sin pag-iman, papasinguran ka tu taniw iban papaamalan.
In mga bariman na kauna iwan simbariman biyaon. Sababing mga sila yadto pagbalik-balikan taniyo. Papasinguran ka to taniyo. In mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena si mahaya ing kabuhi nila riha dunya. Way lingog, way kahalubiluhan, yung mga sila usugi pambabay. Sabab kal na imataayon sila, iwan miyumurul sila. Atulan kabayaan si mahasuci, mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasih Allah Ta'ala, in ayat yatud namu maun pahadarat singkamu ayat hikakauhaan tagsiam hasuratul Anfal. Di ayat ini pertawaran sinallahu subhanahu wa ta'ala ang mga kalasahan niya. Kalasahan niya riha dunya, aula-aula na tuod kalasahan hadlaw kana. Mga anak ka po, patauron na to, inhinang kabayaan sintuhan, ihun na to na inhinang kabayaan na to. Supaya kita niuri kalupasan waktu. Supaya kita niuri kalupasan bang mayan anugharaan da sinallahu ta'ala tungbas karayawan hadunya aula-aula na adlaw kana. Ya ayyuhallazina amanu. Yang sinallahu ta'ala yung mga sila bariman usugi wang bariman babae. Pangasubo, may tak sila yan daran tiyatawag. Kalasahan ba sila sintuhan? Iman wala na bugto in parsugpatan sinatay nila patuhan. Hahinang kabayaan sintuhan. Wala da nabugto in parsugpatan. Sin dila nila paswara, pakabtangan, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini katu wala da nabugto. In parsugpatan, hinhinang simpito ang gauta baran nila, pahikarayaw hakabuhi nila, aula-aula, pahikarayaw sinlutuon nila paadlaw kana. Dahil nga sabab yadto tiyawag sila sinallahu ta'ala, sabab mahugot, inalaka, simparsugpatan nila tuju patuhan. Apabila himugutin parsugpatan nila tuju patuhan imbungan niya. Mahugot dahil sabing parsugpatan nila hantara sinila magkahi. Ya ayyuhallazina amanu. Ya kamu mga bariman usugi wang bariman babae. Amin ya amalan nin rukun iman unum. Kauhan tagupat kajam. In ata'tum rabbakum. Bang sadya piarayaw niyo, na naparayaw nila. Bang sadya naparayaw niyo, pagtaat niyo, panagpapanjari ka niyo, amin nagdihil ka niyo, sing karukunahan, sing kabuhi niyo, bukun indirihilan niya tiyo-tiyo, nakawa, dihil niya yung karukunahan na to, hakabuhi na to. In ata'tumullah.
Bang sadya nagparayaw ka mo, simpagtaat niyo patuhan, hinang niyo indakan, kiukuyaran ka mo, may ta kiukuyaran. Inhamu kinang, had pababa, tung basan sintuhan karayawan, tila hangpo. Yan adlaw-adlaw. Adlaw Jumaat, bangkaw nag-us-us pa masjid, sinadlaw Jumaat. Kaya ayaw milingkod mahadlaw Jumaat. Alam si masjid, dihilan kau sintuhan pahala hambuk unta. Biya kau sin nakapagsarak ka, sinadlaw Jumaat hambuk unta. Halga hambuk unta. Na, inatatumullah. Bang sadya tiutuhan niyo. In pagtaat niyo patuhan. Yukuyaran kamu sin tiap-tiap adlaw. Dahil nga adlaw Jumaat. Pakatahan adlaw yaun. Yukuran kamu. Way nalupa sin opir kaniyo sin Tuhan. Sindumi ban sin adlaw. Lagi-lagi ijtanabtum maharimillah, pag-ubos niyo himinang sindaakan sintuhan kiukuyakan, limayo kamu renga kataan hiaram, imapuk kamu, naghali kamu, unin tutong basan sinallahu ta'ala kaniyo habihanin dagbus, yaja'al lakum nura. Papanjarihun sintuhan sahaya. Bainahu wa baina abdi. Sahayahan tara sin ipun iban tagipun, bukun sahayahan tara sin tau iban tau. Kabaon tau misan siya makabayad ilaw ang kabulan. Di man siya makabayad, mangadji siya ambaw-ambaw. Ambaw-ambawon niya. Bang ikaw pa ambaw-ambaw? Na. Aun da makaingat, aun da di madya ambaw. Ingatan ni bang unong di madya ambaw. Ambaw buhukan. Batin ambaw yadto, ambaw bulbulan. Hindi madya niya, ambaw buhukan. Na. Saan niyo mga tuan? In tattakullah. Bang niyo-miumus marayawing kabuhi niyo apag mumus kabayaan sintuhan. Yaja'al lakum nura. Anugaraan kamu sinallahu ta'ala. Sahayahan tara sing kamu iban sing siya. Na bang aun na sahaya. Antara sin ipun iban tagipun. Aun na ilaw haantara sintaw iban tao. Nabihaon nangangak kalintaw nag-ilaw riya sa buwangan. Ayan na matod nagkaji. Wala na di siya magbayad siya. Bang ikaw pa, aun na. Mataod. Na, kita po yan. Nabiha din na bang hadlaw susungon. Wala mo iusalin ilaw kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magtag na halawm singkubon. Sa kalimpang hati na to, hababaw singkubol. Ikaw apay kampong mo, iutangan mo ilaw. Hababaw singkubol. Nakita mo yan, mga anak. Iutangan mo. Solar. Nabiya din na namin way nakaabot sin solar. Biya din na yaddo. Tanjo da. Na, kitaan niyo mga anak po. Bang sadya palman sintuhan. Biya lihala niyo, imbaran niyo. Biya din ang kaya magpalihala. Himinang sindaakan kiukuyakan. Tumangkis deng at sabarang liangan sinallahu ta'ala. Buka hamul ka. Nabang niyad to na hinang imbiyad to. Yaja'al lakum nura. Ano garaan kamu sintuhan? Sahayahan tara niwan siya. Libre. Bukon pahat libre.
Ano garaan pa kaw karayawan? Hinadlaw jumaat, bangkaw na palawm si masjid. Biya kaw sin nakapagsarak ka, pahala hamuk unta. Na hindi ka to, pahala way iklog ginaulihan, pahala hamuk iklog. Pilasin din hamuk iklog. Yan pilak dahil kaya pagsarak ka mo. Na, liupas sintawin pahala hambukuno. Hambukunta. Ikarwa, liupas na yung pahala, hikasulat sin malaikat tingan niya, nakakadto pa masjid. Wala na kaya sulat takaywanan adlaw. Wala na kaya sulat takaywanan dum. Hakuti ka miadto siya. Pamasjid, nag-iilas siya. Daw hatun niya inbiyayta sintuhan niya to kaniya. Unimbiyayta kaniya sin Allah Ta'ala. Hidayatan fi kulubihim. Ano haraan ko na sa pamandu inatay nila. Na, ano haraan kita sa haya? Ano haraan kita pamandu? Bang wala didto induayad to. Papatahan niyo na papatasim mano siya hamasan na to ini. Sinbiyabay ta sin Allah Ta'ala, hangkan takaw piya panjari mano siya, bukun magkahiluhalaan. Maguno, litaati rabbika, wali ibadati rabbika, magtaat ka kabayaan sintuhan mo, ay mo pagtaating kabayaan mo, ay mo pagtaatin napikil mo, pagtaat kau patuhan mo, iwan pagibadat kau kaniya. Nah, uno pembeta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuparrikuna bihi bainal haqqi wal batil. Kalasahan mo yung kasabunalan, kaastulan mo yung mangi. Yan yung piyagbidaan. Imbar iman, makuyag. Kanungnungan nila imarayaw, dahil nga sa babian, masusa sila, wang sila rin makasambahay nga wakto. Masusa sila, wang sila rin makasambahay ang jamaa. Masusa sila, wang sila rin makasambahay ang tahajjud. Masusa sila, wang sila rin makasambahay ang sunnat subo. Maita, magdilin Tuhan, karayawan. Lawireng sin halga sin dunya, iwan sin luun niya. Wala Tuhan dilan halga sin tawa masa na to ini. In-offer ka niya sin Tuhan. Way pa yung sambahayang subo. Sisiyo rin nakadawhatan. Amo rin tiyawag sin Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu. Hipanghinduan na to mga anak po. Bang mayan kita niyo makaagad kanila ini. Wala nalupasin waktu nila. Wala sila kaya lupasan umul. Wala sila kaya lupasan nikmat. Wala sila kaya lupasan kusog. Nabiyaw, kaya lupasan na kusugin tao. Inusog, matawad na lupas ka niya kusog. Na yung babae. Huwag raisab. Kita ayan mga tuan. Imbar ima, di kalupasan. Usog babae. Uno pendeta di kato sin Allah Ta'ala. Kakilahan mo yung mangi, kakilahan mo yung marayaw. Pagkila mo si marayaw, kabayaan sin Tuhan. Pagkila mo si mangi, banta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sa babian, bang aun mangi, aun hilapal nila, aun ipagtampan nila, aun ipangato nila. Ayan mga anak po. Nah, uno pembiyay tadi katuk tanusin Allah Ta'ala. Wa ba'idun anid dalalat. Lumayo sila. Dahil nga kataan kalaungan. Maita, pag martabat nila haway ta sintuhan. Nabangin tao manglamu kay kalaungan, way pagmaltabat nila patuhan nila. Simbukun sila naghinang simbaran nila, simpikilan nila, simpangatod nila, sinuyom nila. Ikaw pa, inuyom mo, mapahala da. Uy, isim paguyuman mo. Na, tayan to ay.
Uy, saan sapi magkatawa? Ba't ba nga sapi magkatawa? Yan to kanila yung pahala. Bang ikaw pa? Uy, saan sapi magatod pa mangi? Bang ikaw pa? Awon sapi magatod mangi? Uy, mangaon sapi nagatod pa mangi, hinduan sintaw. Uy, saan sapi magbayla? Bang ikaw pa, awon? Kita yan. Na harap nila papamando, lumayo sila dahing hainangon. Bago mo sinyadto, pembeta kanila sinallahu ta'ala, wayukapir angkum sayatikum. Papasun ko indo sa nakasud papangatayan niyo. Uy, unin do sa nakasud papangatayan yan. Dosa kayo, dosa manunog. Uno yan, pag-igil, iwan pagjangki. Im pag-igil, iwan pagjangki, biyay ta sing Quran kayo, biyay ta sin Nabi kayo, manunog singkatan karayawan. Amuyad to mga anak po. Wayukapir angkum sayatikum. Papasunsin Tuhan. Indusa. Nakasud pa atay mo. Sabab singkita sin mata mo. Sabab sindiungog sinunong. Amo na yan, indusa, pag-inggit, pag-igil, ibang pagjangki. Amo inti maudha masa na to. Uno pembeta sinaut na ta'ala, wayagfir lakum. Tabunan na mo in kasipukan niyo. Pisin na may ta, Tuhan, rapiridyan biwakabilit taob. Nasakalin ikaw sa bukisan mong singkaybanan. Misanin Tuhan mo, tabunan niyara, in kasipukan sinipon niya. Sa tarul uyub, mananabon ni sing kasipuan sinuno niya. Mabaya tabunan na hindi na. Iraisab. Wayaghfir lakum. Tabunan sin Tuhan ng kasipuan niyo. Naunin pangilahan mo ron kanya, di siya mamisyarahan mang. Dahil nga sabab yan, aun hambuk imam, piyangasuhan si murid. Laung naguro na mo, hak kami murid mo inhisin na pi mo marayaw. Natarasang nganging guro, laung natalion ko na, suwi na balik. Pagadlaw balik, wala na nga suwi murid, timakad na sinuno. Nalaung siguro, haunon na, na nga subo kahapon. Isim mariaw rin kamo. Pagtudlo si murid siguro, amo lang ninyad to. Pag-atud nila. Wala sila kiamuhan. Maita. Sa baba murad ting kunyong-kunyong, di magbibisara, di maglalata, way runununo ka niya. Magbisara ka mo, kubliton mo na. Bisara ba, kauri na siya magkaiba. Pauyumon niya sa jay ni kilay niya, iwan simud niya. Bang ikaw, pa mag-uyuming kilay? Bayho, mag-uyom. Naingat ka magpa-uyom kilay. Kantay ko, aturun, tabong biya din yung uyom singkit. Anak kuanin kay mo yan, nagmanis, biya ka bata-bata. Nasa kalituan, amoy niyad to. Bukunin tiyudlo sing kuanin maraya, im pangasubo si murid, im maksud niya, hisyu im maingat din ka mo.
Sa kalintiudlo niya, amin niya do, kunyong-kunyong, di magkaiba-kaiba. Anong naman ito? Kaya yaw ning kulang do sa haswara. Sababi sa taod-taod, makasud palawm sina pinalka jahannam, dahing hamanga suara sintao. Sabi na din Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, palyakul khairan. Siyusimatan nagpaparat saya patuhan, inhibisara ni haja marayaw. Bangway na hikabisara niya marayaw, palyas mo, tambulun niya ninuno niya. Apa, biadin pagtambul simod. Biadin, bukon takmoon humundong. Intak mo ini nagbibiyak kauhayan. Napagkay ni mahundong, uno-uno na bihan. Daya. Kurik na sa dating biyayta mo. Takmo. Nain siya yad tutuan. Amin biyayta singguro. Siya yaun insarayaw-rayaw. Ampeng pangasubon nila, hisiyun bang mga kuliya tawakali, hising cum laude kami, ini sebab mari na maguno. May tayo sa mangi. Malin, singkuro, pag-istoryahan tara kuma. Ayan. Amad to mga anak ka po. وَيَغْفِرْ لَكُمْ tampanan na sinallahu ta'ala indusa niya day nga dunya iwan di nga adlaw akhirat bihawon tuhan bukisan sintang paginang dusa pagtakon nila bahasa si mga tao Europe live uno tayong live yan pa apa taplag pakataan hula pag-uuso no kakitaan sinuno. Takabadyo, tawaway badyo. Kita yan. Amo yan, mga anak ka po. Ang pempangindo sing kato, hitapok, ang pahitapok. Dahil nga sabianin masanato ini, magkakunahan kita tiyo magmumus marayaw. Diya din yung kagin na ito magmumus, amunin biyata sinayat, pagmumus kabayaan sinallahu ta'ala, mumusunin atay, mumusunin suara, mumusunin pito ang gautabaran, ampa makakadto pahinang kakuyaran sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, uno pemparman sinallahu ta'ala, wallahu jul fadlil azim. Sabunal tuudin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang muhin ang imbihad turagbus, wasi'ul fadl azimul ata. Kawasasin Tuhanin dunya ini, bangaong pahaliw kawasarasin Allah Ta'ala. Unuin hati niya, di siya kawusun dirihilan. Dirihilan kau riha dunya, dirihilan kau adlaw kana-kana. Impiagambul daan sintawa masana to ini, tiyo-tiyo dahing kaniyang kabayaan niya mataod. Ikaw apaw ning kabayaan mo mataod, itawa tiyo-tiyo. Narungin kayo. Ingkatan hakan na to ini, nakasulat na hawak to yaon kita ni halawang pakandangan sinina na to, nakasulat na ingkatan. Ngaya, padi mabaya. Suway kuno mataod. Nari, tiyo-tiyo man maguno na siya. Sabangyad tulong niya, nahinangon ko yung sabab. Din na ini, kan kako sintuhan, ay mataod ka o tiyo-tiyo ka. Sa hinang ko yung sabab, amuyad tuing kakuyakan. Sabab, misang panagangko, pintao, kuma, sinrejiki mo. Sumawi pa sila malaikat, sumawi pa sila uno-uno na, di makawa. Ilang muyad to na ba nakawa? Oo, nakawa nila sa papagganti unda sila sintuhan. Bang ikaw pa? Inleukan kau sintao, inyanya kau sintao, di makaasimpahala sa bahaya.
Tuway niya rahibalik. Hukukul insan. Amma hakullah na intuhan ba yung ulungon. Nangayo ko yun, wala pa naubusin pangayo, umuubos na yan pun na ka. Ang paintao, nangayo ko yun, uwi na kamulong na, masakit. Mapasok pa yun ko. Bangi ka pa? Mapasok pa lang yung pangatayan ko, magbalik man ka mo. Allahu Ta'ala, pag iyan mo utuhan ko mangayo ako, way pa naubos, bang mayan ilas, inagi kayo mo, iampun ko na indaswa mo, diantian ko na pamarayaw. Nasabihan, impag-anyaya, impaglaog, magbayad siya rin, magbayad da siya hadlang. So, wallahu zul fadlil azim. Inakarayawan dihil kay musintuhan ay mulupasa. Hindi rihilan sin Allahu Ta'ala, aun lima bayring hasabab, aun di lumabayring hasabab. Hisyo yung karihilan yan, amanu wa amilus salihat. Murah-murahan mga anak ka po. Amu yad timbiyay tak kato tanyo di hayat ini. Lumatun kita niyo. Mga hinang iamalan si mga sahabat Hamakkatul Mukarramah iwan Hamadinatul Munawwarah. Waili malaggo im masjid Hamakkah hamasasin Nabi. Takutika bihaw. Waili malaggo im masjid Madinatul Munawwarah. Hamasasin Nabi sa putika bihaw. Nah, waiti matao din tao hamasasin Nabi sa putika bihaw. Bangsadya akarun nila yung kabayaan sin Allahu Ta'ala. Amin nakad to iban sinway. Rahatul jasad wa rahatul ruh. Masanyang na yung jasad nila, iwan masanyang na yung nyawalihan nila. Bang ikaw pa, nakadto na ko pa Makkah. Nauning kita mo riddo. Laong nga pa yung kita ko riddo. Nabiya sa namin tao. Nagunuin tao nabiya sa nam. Nagbinasa, nagsuntong, nagkaon sin haram, naginom sin haram, bukon. Hang kalapal. Mag-umrah hang kalapal. Labbaik Allahumma labbaik. Hadlaw haylaya inlapal nila. Allahu Akbar, Allah. Bangsa jayagad si manu siya imbihad turagbus. Rahatun nafs, warahatul jasad, warahatul ruh. Hikasanyang nasing kabuhi nila riyadunya, iwan hikasanyang hadlaw ka na. Nah, unin iyang malan si mga tao Makkah, iwan tao Madina, sambil ha Palestine biyaw, diya magnin ato. Sambil bata-bata na nga to. Yang paumul 2 bulan. Saka pa nga to. Uno yan tuan. Iniyam malan nila. Inda hudusil masaib. Hawak to aun dumatong kay mo tutukasan. Musiba pa baran mo. Musiba pa alta mo. Musiba pa ahli mo. Musiba pa laom singkauman mo. Ay kaumamong pangkal. Laumon nabahin kimugdan ka ito ini. Sa ining pamungka mo, bangaon di matong musiba. Kuli ni pamung mo, qadarallah wa ma sya'a fa'al. Pakadalan ding Allah Ta'ala. Siya magbabaya-baya, magpakusog sinulan, magpakusog sinangin. Buko ni baita mo, uno nabahin bihay iniragbo. Wayroon pangasubo sa inagi nila, qadarallah. Pagkaradyaan din Allah Ta'ala. Siya ay magbabaya-baya. Nawangkaw na kapamong habihad turagmos. Iyon sintuan ng kasusahan. Iyon sintuhan in
kaan sinatay mo. Nawiyaon tuan, matawid siin susa, way siin susa, taga-asawa susa, way asawa susa. Nag-ibadat susa, way nag-ibadat susa. Ikaw pa na susa kaw yan. Umita. Sinuiro na minsan asawa mo, nakapila na kaw na balo. Wala kita ni upya kari padunya magsusa. Way kita ni upya kari sintuan padunya kaya hunitan. Mataudayat na maita dengan mga ayat yuridullahu bikumul yusra. Ing kabayaan kaniyo sinallahu ta'ala kaluhay. Di kamu kasigpitan sinhinang. Namaita ko kaya sigpitan. Bukun kau hatulan kabayaan sintuhan. Yung kau hatulan kabayaan mo. Dahil nga sababian, ing Quran, amo na ining pagkakaran sintaw katantan. Indagbos sin pagkakad, biya na sin paghadji. Biya na sin sambahayang, makalimang karumang kadlaw. Biya na sin pagpuasa. Bang ikaw pa? Yung pagpuasa mo, pilang kadyam yung pagpuasa mo? Salin? Na. Sali katantan. Na, iniyamalan nila, bangaun tatanda siya ni paratong kanila sinallahu ta'ala, di sila mamung pangkal, ini pamung nila, qadarallah wa ma sya'a fa'al. Na signalan na ko sinambuk. Ini kakasir, waktu na kuno, salam doa, mga anak kapuatiranan. Uuhon na to, inatay na to. Uuhon na to, injasyad na to. Uuhon na to, impito ang gauta baran na to. Pataalukon na to, patuan. Parayaw na to, ala katuna maarabbina. In palsugpatan na to, harap tuju patuhan na to. Uno, pagkasi iwan lasa. Ar-rahmatul ammah, war-rahmatul akhasa. Pagkasi iwan paglasa. Unim beta sin Allah Ta'ala panabi, beta sin Nabi kato. In pagkasila sayan, magtagna hangka salakan. Hangka rahim. Nabangyan nagtagna habihan dagbus. Beta sin Allah Ta'ala panabi, beta sin Nabi kato. Man wasalahu, wasaltuhu. Man kataahu, kataatu. Yusin tao, continue niya yan. In pagkasibang paglasayan. Kakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Haraakan iwan halihangan. Wasaltuhu, tugpat ako maun kaniya. Di kubog tuon. Tiyan na to Maria, wala na nabog. Nawaman kataaw, naisiw sinto bugtuon niya, tinyari na siya magad, sing kabayaan sintuhan, inakarun niya, kabayaan niya. Kataatuhu, bugto ako maun kaniya. Murah-murahan, mga anak ka po, bangman kita niuri mabugto, dahil nga kasi, iwan lasa, kuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala kato taniyo, tub-tub na ridto, salam doa na mo, ang mga anak kapo at tiranan. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at tawfiq wa sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal fa'idin wa an yaj'alana minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab, tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. Nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد
wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala barangkali magkawala po na sa wala pangalan po mana yun. Sampai ko pa sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagpupul, guru namo sa pangalan pagpupul. Hindi sendiri may diktapo. Lapay ka po ya po salam dua manengo. Mengarita tak kira apa. Aku boleh masuk ke dalam pengajian. Dapat jangan berjalan. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Maksudku berjalan pengajian.